Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanal dostları. Bugün 26 April 2023 yılı biz Özbekistan Respublikası Anıca ve Bulakbaşı rayonuna geldik. O yerde Sabuna Acatında Spor Klubu'nda yerece seyir uruş bolcatat. O yerde Malmatalar, Cenal Soyal, Layık Başkan Teşekkür Konuda. Oşonun birge bizge Demirci olan aytып кетсек болот. Ноғат шаарындагы компания банка телеграфчылык кылабыз. Ал жакта виза карта алсаңыздар болот. Дүйнөнүн кайсы бурчуна болсо да акчаны которуп окусаңыздар болот. Дайыма бизге Demirci olan компания банка разычылык кылабыз. Jon hakamlar, e'tiborliroq bo'linglar. Üçüncüler ekan. Stop. Gol. Bunu tuğan ona sorunlar eken. Aramızda böyle bir sorun var eken. Çubuk var eken, remen var eken. Yodgor İmron Shoh, Shoh Legion. Қазақстан, Өзбекстан екен. YouTube'ga koyasın. Ana, bu şarkı.
Kazakistan, Özbekistan ekan. Yaponlar. O'shanda hakamlar bir ovoz bilan til ko'chirishmoqda. Hurmatli muloqot qilishga o'tirgan qatnashchilar, bizning arkadaşlar bizden olsay, like boshqatlar yozib qo'yinglar. Xudo xohlasa ketishda kuchli bo'ladi. Qirg'izistondan bitta kelgan Havoybek o'g'li Qadamjoy rayonining Ko'ktol oilidan kelgan Mishkerch. Bunga kech ko'rsatib bordi. Bizlar olsay, like boshqatlar yozib qo'yinglar.